Ovdje su kvarcne cijevi od 12 mm. Rezamo kvarcne cijevi. To su kvarcne cijevi od 50 mm. Sada režemo kvarcnu cijev od 50 mm. Režemo kvarcnu cijev od 150 mm. Evo rezanja cijevi od 250 mm. Cijev koju možemo rezati je od 1 mm do 600 mm. Mi smo profesionalna tvornica kvarca u Kini, dobrodošli na vaš upit.